الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hare musidɓe julɓe yetti allahu tabaraka wa taala en juuli e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. hare ɓawa ɗum ɗon musidɓe mi hiwrorike on hiwrago gandantedema ko allahu tabaraka wa taala hirtinani julɓe ɓen ko aduna yoɓe hiwrodir, woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon yo musidɓe julɓe e nokku kala ko tolorɗon. hare ɓawa ɗon musidɓe en artiti e émission meɗen yiɗaɗo andaɗo joni, woni émission meɗen gandal e faamu e oɗo nokku men waɗaɗo barki. hare noon ko wona noon kañum kadi kono wowirɗen noon, woni inde émission on ko gandal e faamu. en adday ɗum ɗon weƴƴiten yerowo ko allahu tabaraka wa taala yiiɗi weela, haray ko noon woni ko heɓɓirɗen yo yaaru. mais ko adi yenna ɗon taw hiɗen tori allahu azza wa jalla nde o wallitoto en kala konngol ngol andantedema ɗen wowlude ɗo, yo taw ko sabi allahu tabaraka wa taala wonɗen ngol e wowlirde. hiɗen tori nde allahu jalla wa ala ƴettata on, onon kadi wonɓen e daaride kala no keeli allahu tabaraka wa taala o ƴetta on, o tawna on, eɓe o inni ɓen ɓe andantedema ɓe heɗitoto yewtere, ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon ɓe gollitira. ko waɗi ko ɓen woni ɓe allahu tabaraka wa taala fewni, ko ɓen woni jomiraɓe hakkille ɗen yo musidɓe julɓe. idan noon ɓawo nandanteɗema en arti émission meɗen on, haray hande ko honno o woni yaarude. hiɗen mari hoɓɓe ɓe andanteɗema ko ceernoɓe meɗen men, ko ceernoɓe meɗen karama ko meɗen. haray ko adi en natude en jonneɓe ɓe hiwro ɓawde ɓe hiwri hiɓe mari ene neldari molanadi, woni yewtere nde ɓe heblani en. kono ko adi ɗon kañum kadi hiɗen mari hoɓɓe goo ɓe andantedema ko wonɓe yanganade o qur'anul karim, wakkilo jangande jandande rewa e muɗum, wakkilo bimbe kikiɗe. haray ko wonnon kañum kadi hiɗen wondi e ɓen ɗon. ɓawo ɗon kañum kadi en hettitayi ndaran yerwo ko allahu tabaraka wa taala newni e muɗum. idan noon en jonne ɓe hikkoɓe o junga ñama ɗo tawo ɓe hiwroɓe andinen ko kamɓe woni homɓe. ɓawa ɗon jonne ɓe ga inchallah. falyatafaddal mashkura wa majura. bismillahi rrahmani rrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiyai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ikhwani al-aizza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɓawo yettugol allahu tabaraka wa taala, juula e nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam, hiwri on ngoɗo hiwrango islam. haray ko min siɗɗo moɗon ahmad sharif diallo wontiranɗo en o sa'i ɗo ka madrasatu ali ibn abi talib parcelle. haray iɗen yetta allahu tabaraka wa taala newnanɗo en, waɗɗo en julɓe ko tawata hiɗen dillanɗe islamu yankoje. haray mi hiwrike directeur oɗo télé Jama TV e invité ɓe ɓen cheikh mouhamad yero, ha e hewti kadi oɗo cheikh joɗoɗaɗo cheikh aboubacry ba e dendanangal wonɓe jentitade, wonɓe suivde émission o sa'i ɗo. yo Allah waɗu jam e kisal e moɗon kala ko won ɗon.
waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. hare en hewtike ɓe boyi en tolniɓe oɗon nokku Jama TV hare ko tooli maɓɓe ɓawo ɗon kañum kadi en jonne ɓeɗo ceernoɓe ɓe présente inchallah. bismillahi rrahmani rrahim hamdan li bari il anam summa salatu wassalam ma laha fi dawhi lhamam ala rasuli larabi wa alihi wa sahbihi wa man tala min hizbihi sabilahu fi hubbihi ala mamarri lhiqabi wa ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullah. haray ko min Aboubacar Ba iwiɗo ha e Kermesar argol ɗo fi jangalgol on seeɗa e alquranul karim haray miɗo hoyro fo. assalamu aleykum wa rahmatullah. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. idan musidɓe ɗo yenna tan e yewtere nden woni nde oustad Chérif Parcel nde ɓe heblani en nden woni ko yewtere molanade wi'etende husnul khulqi moƴƴugol jikku. idan noon musidɗo habbito seeɗa ɓawo ɗon tatadawwaq wa tatalazzaz bil qur'anil karim niminoɗa oɗo qur'anul karim en jonne cheikh Aboubacry ɓe udditana en jonde nden immorde ba'du min al ayati dhikril hakim. aywa nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ايوا نعم حري بأندني دو دande woni Saoudou Chouraymi hare noon anduɗo ɓe ceernoɓe ko kamɓe woni deuxiéme imam ko haramayni woni ko suudu Kaaba. idan musidɓe ɓe jogiani e neldareji ɗanɗantede makko seeɗa ni taw hare noon musidɗo habbito neldare nden no arde ko waɗi hiɓe hedditi ɓe heddori woɓɓe ko ɓandantede ma ɓe jembineɓe kañum kadi ɓawo dandantede ma e neminike e nde ɗo dande. idan ko ɗum ɗo woni ko Jama TV addani on, ko ɗum ɗo woni émission gandal e faamu addani on. idan musidɗo heɗo yewtere wonde arde nden joni yowitinde honɗum woni moƴƴugol jikku ɓawo ɗon kañum kadi heɗito yewtere nden haray hiɗe jonde ɓe fuɗɗo inchallah. falyatafaddal mashkura wa ma'jura. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكسف الغمة وجاهد في الله حق جهاده لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين عادوا الدين هي السفلى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار فيا عباد الله أوجه إليكم أطيب التحيات وأزكاها وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأله جل شأنه أن يجعلكم جميعا من الذين يحبهم ويحبونه ويخشونه حق خشيته وأسأله جل شأنه أن يجعلكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله جل شأنه أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم وما ذلك على الله بعزيز ɓaw yettugol men allahu tabaraka wa taala juula e nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam neliraɗo saabu yurmende wonande tagore nden fof seedo wondema ala reweteɗo e dow gonga si wona allah seedo wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe jiyaɓe allah ɓe yettini ko allah neli ɓe kon ha timmi hunde heddaki mi ɓawɗo ɗum ɗon mi hiwri on hiwrango islam hiwrango yimɓe aljanna ɓen ka aljanna haray mi torani on allah yo allah waɗu on e ɓen ɓe o yiɗi yiɗuɓe mo yo allah waɗu on e ɓen ɓe no jento yewtere si nde yewtama ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon yewtere nde naftora toro allah yo allah waɗu kadi min mo halfinɗon yewtere nden o tawa kala ko mi haali kon ko saabu ha allah weltano en wona ɗaɓɓugol inde wona ɗaɓɓugol jarnede ka tagore nden haray ɓawto ɗum ɗon comme no cheikh mouhammad hafisahullahu wa ra'ahu yetori en ni hande yewtere men nden hinde yowiti e husnul khuluq ko ɓuri moƴƴude e jikku hiɗon andi rasul sallllahu alayhi wa sallam ko allah mantiriɓe ɗum ɗon no jeeya ko allah mantiriɓe wa innaka la ala khuluqin azimin am muhammad hiɗa e dow jikku mawnu ngu jon noon oɗo la yantiqu anil hawa haalirta mbeleɗe ko oɗo inni e ubadata buni samitil ansari filli e hadis ko rasul sallllahu alayhi wa sallam maki man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu llahu al jannata ala ma kana alayhi min al amal ɓe ɗo rasul sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki kala seediɗo wondema ala reweteɗo ka hoore leydi ɗo dewal nafayga rewɗo on dewal gongawal si wona allahu tabaraka wa taala o seedi ɗum o seedi wondema o kafidatake hunde ko kanko tun o seedi muhammad ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko o seedi wondema isa ko abdullahi wa rasuluhu ko jiyaɗo allah ko nelaɗo makko wa kalimatuhu alqaha ila maryam ngol konngol ngol o weddino faade e maryama wa ruhum minhu ruhu on ko e makko immori kanko allahu tabaraka wa taala o seedi wal jannata haqqun aljanna on ko o gonga wan nara haqqun yite ngen ko nge gonga si o seedi ke ɗiɗo adkhalahu llahu ljannata ala ma kana alayhi min al amal yo andu haray allah nadoyeymo aljanna e ko woni kon e golle saabu haray ko golle
iman golle ikhlas golle tawhidu hare woni finde makko nde ko ɗum ɗo Allah addiri en ko ɗum si ndeɗo deftere ko kitabun Allah wi anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab allahumma jalna min ahlin amin amin yalla waɗen e jomiraɓe haqqillaji ɓen par ce que moynima ala hakkil seytina joni noon Allah ko marɓe haqqil ɓe woni yewdude abi hurayra radiallahu anhu ɗon andi abi hurayra ko abdourahman bun sakhri a dawsi wiyete kanko abi hurayra o wi'i rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala ma sami'a bi ahadun min hadhihi al umma yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Allah. Hay e goto nanatala min Muhammad e oɗo umma e o zaman luttuɗo ɗo foti ko yahudijo walla ko nasraniyankejo si wona o maayi taw o gonɗinali ko Allah nelimi ko nge dow mum yo andu haray o luttoy ka yite jahannam. Ko ɗum si inna dina indallahi l'islam, Allah wi dina ka Allah faala kan ko islam on. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Joni non haray ko ɗum ɗo woni daɗɗande yewtere men nde ya ikhwan. Yewtere men nden ko husnul khuluqi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam e oɗo mana nde ɗo jonde e gandal e faamu nde gandal e faamu noddi en ɓawande noti ɗen hara hiɗen weltano gandal e faamu e joɗaniɓe jonde gandal e faamu ɓen fo yo Allah nawdeɓe aljanna firdawsil amin amin amin. Husnul khuluqi ko konngol e kuugal. Husnul khuluqi ala ka ƴetten ɗum siwona e mo Allah neli on, ala ka ƴetten ɗum siwona alal kitabi wa sunna. Musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe islam, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma shay'un athqalu fi mizanil mu'min yawma al-qiyama min khuluqin hasanin. Ma shay'in athqalu fi mizanil mu'min yawma al-qiyama min khuluqin hasanin. Wa inna allaha la yubghidu al-fahisha al-badhi'i. Ɓe maaki ala hay e hunde ko ɓurata teddinde balance jiyaɗo ñande yawmal qiyama ha hewti moƴƴugol jikku. Ala ma shay'un athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyama min khuluqin hasanin wa inna allaha la yubghidu al-fahisha al-badhi. Allah himo tikkani hombo on mo tawata ko o kanuɗo jikku, ko o fasiqijo, ko o nafiqijo, Allah no tikkani ɓen ɗon. Inna allaha la yubghidu al-fahisha al-bazi. Bazi ko nafiqijo kanɗo jikku, ko tawata so o wuli koko kani o wolata, so o huwi koko kani o huwata. Te Allah wi wondema wa qulu linnasi husnan, wolane yimɓen ko moƴƴi. Allah wi Muhammad wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna shaytana yanzaghu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwan mubina. Allah wi am Muhammad wola yimɓe ɓen ɓe wol ko moƴƴi kon, sabu sheytane o ko o bonnidira hakkunde tagore nden. Sheytane ko gaño ɓiɓɓe adama ɓen. Ndar ko yuteren bam men adama, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabula. Nani fenande wo armitindinama e lekki si an ti tawata si a ñamiki a heddoto nder ga e laamu ngulannata bani adama koko rereɗi. Te Allah wi inomo wala tagraba hazi shajara fatakuna min az-zalimin. Wato batto dey ngal ɗo leggal sakko jeeɗo nge toñoɓɓen, kono bani adama koko yawata e gitugol. Joni noon haray enen ɓiɓɓe adama ɓen pour yo en gaño ko nde ɗo deftere Allah waɗeten nde min bayni aydina
haren accitalde hay ko ɓuri e fanɗude ƴetten sunna nelaɗo on waɗen mo takko ɗon haren accitali ko ɓuri e fanɗude sabu wama kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ala gorko gonɗinɗo walla suddiɗo gonɗinɗo mo tawata Allah e nelaɗo ñaawi hunde suɓoɗa goɗɗungo an e feere ma non non dina kanko ko timmi ona jikku maɗa yarata ona feere ma ko texte mo tawɗa ko alquran on ko taraktu fikum nelaɗo maki amrayni mi acciri on piiji ɗiɗi lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati mi acciri on piiji ɗiɗi on majjata fanni man ko ɗin ɗon ɗiɗi jogiteɗon honɗum deftere Allah nden e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum si ɗi ga'i dina ɗi Allah subhanahu wa taala ɓannita ko nelaɗo shi'a e wawteɓe a maɓɓe eɓɓay kono ɓe gaynata yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi Allah timminay par ce que wa fi kulli qawmin hadin e zaman kala Allah adday ko danko ka dina hara hunde memataka ko ɓeeɗo Allah wi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatihi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Allah wi kono ɓay ko moƴƴiro wa kullan wa adallahu al-husna ala hay e gote mum wawɗo gollude gollal ngal Allah faala moƴƴal ngal Allah ha hewti gollal ngal ɓen ɗon golluno kono noon Allah moƴƴike e kala golluɗo ko moƴƴi o waymo ko moƴƴi kono noon wondema a hewtotoɓe wawa wonde ko ɗum waɗi en adde ɗo yoga e ko nelaɗo make e ɓeeɗo tawen ko noon tuwata gasirde ko liman kana yarjullah wal yawmil akhir wonande kala tanƴineɗo hawrogol e Allah e yoɓo e joddi aljanna waɗa ko ɓeeɗo wanno kon fiyo Allah weltanomo an Anas bun Malik ɗon andi Anas bun Malik o wi mi gollani nelaɗo duuɓi 10 nelaɗo meeɗa wiude fi honɗum a waɗali hunde kaari fi honɗum waɗɗa hunde kaari fi honɗum a waɗali hunde kaari fi honɗum waɗɗa hunde kaari meeɗa wadde ko waɗi noon gollowo on hino renti gollanteɗo no muññi ɓeeɗuɗi si wondi sikka wo ala ko moƴƴire tun piyon ɗum ko wala qad karramna bani adama ɓe fof ko e bani adama Allah yimin teddini bani adama madama ko bani adama teddinmo wala qad karramna bani adama Allah wi min teddini bani adama joni noon ko ɓeeɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki arhamu ummati bi ummati aboubacrin siddiq wa asdaquhum fi amrillah umar wa ashadduhum fi amrillah umar wa asdaquhum hayaan usman wa aqra'uhum li kitabillahi ubay ibn ka'ab wa aqra'uhum li kitabillahi ubay ibn ka'ab wa afraduhum zayd ibn thabit wa a'lamuhum bil halali wal harami mu'az ibn jabalin ala wa inna li kulli ummatin aminan wa inna amina hadhihi al umma abu ubaidata ibn al jarrah Allah rasul sallallahu alayhi wa sallam kun ɗum mantiri ɓe ko sabu jikkuji maɓɓe moƴƴi ɗin sabu howodiral moƴƴugal ngal sabu laaɓal ngal ɓe laaɓani mo Allah neli on ɓe ɗofti Allah wa atiu llaha wa atiu rasula ɗofti Allah ɗoftoɗo nelaɗo ɓe ɗoftike nelaɗo te hay hunde ala ko wawi suuɗade Allah Allah feññinen nelaɗo ɓeeɗo ko kamɓe ni ko kamɓe woni kamɓe nelaɗo maki wondema ko ɓuri yurmede e tagore nden e ko Allah tagi kon fof ko aboubacry arhamu ummati bi ummati aboubacry par ce que si en wi'i en sifoto ɗo fi aboubacry jonde men nden fof haɗa e makko kono ɓay koye en ɗumanno e mema ka kala seeɗa bi isnillah inchallah sabu ɗen andi aboubacry oɗo ko kanko woni hombo e ligganagol kaaɗo dina
ko fi honɗum Allah suɓi nelaɗo yo yaltude e makko, yahida e makko, feroda e makko, settoda e makko. ɗum no woodi ko Allah waɗi e makko ko tawata koye kanko tun ɗum woni. nde nelaɗo arno yeeta gol mo Allah yamirimo yo o ferido e makko, tawi kaka nder ɓeygure makko, nelaɗo faala yoɓe sirindoɗa ɓe gundo, yoɓe waɗu gundo hara nayi ɓeygure maɓɓe nden nanu. kono Aboubacry wi nelaɗo ko falɗa alan yetade kon, tawi ko fiwata yaltuka yaasi, haalu ko hakkude ɓeygure an ɗo. tawi ko falɗa alan haalande kon ko fiwata wonɗo ka yaasi nanu, haalu ɗo. nelaɗo yeeti Aboubacry, Allah yamiri lan yo en feru yahen Madinatul Munawwara. Aboubacry préparanani ɓe waɗɗateri ɗaɓɓi anduɗo lawol ngol ko nawaɓe. kono ɓe waɗi hikma pilam mo islamu andi on, yaraynoɗo telen tingeji yara wakamu ga ɗaɓɓitiri ton ha ɗaɓɓoɓe acca nanga lawol mum yaha. nde ɓe natoyno ka fammere, Allah subhanahu wa taala wi'i onon hedditeɓe wa illa tansuruhu faqad nasarahu llahu iz akhrajahu alladhina kafaru iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. inna allaha ma'ana. o mo andanɗa hoorema Allah wi no wonde makko. si tawi onon on wallani mo, Allah kañum walli nelaɗo mum on dey. tuma wonno kamɓe ɗiɗo ɓe wondi ka nder fammere, tuma nde o winno wondijo makko wata suno ɗe wondi Allah. ko ɗum ɗon neɗɗo ɗaɓɓata ko wondugol e Allah. sa wondi Allah haray gasi. arhamu ummati bi ummati Aboubacry, ko ɓuri jogade yurmede e tagore anden fo ko Aboubacry. inchallah en yiyey ɗo joni, si Allah subhanahu wa taala weɓinani en Aboubacry kanko woni hombo e jikkuji. ɓe maki wa ashadduhum fi amrillah, kono noon ko ɓuri tiiɗude e jogitagol e yamirore Allah nden ŋattidira ñiiƴe ko Umar. sabu ndaare ferunoɓe Makka ɓen fop yahi Madina ɓe suuɗi ha heddi Umar. kanko nde o fokkitono Madina o arno ha ka ayɓe islam ɓen weeri ɗon, o wi ko onon yo ru'asa o Quraysh, ko onon yo ru'asa o Quraysh uridu ila Madina, leyade Madina. kala faalaɗo e ɓeygu mum heyno ɗum yo jokkan ɗo e ko tamaroje ley ɗo, o wakki kafu makko kanko yeyi. ɓe dardaki par ce que ɓe andi kombo woni Umar. joni noon ɓe maaki ko ɓuri jogade hersa wa asdaquhum haya an ɓuri gongude e ko wiyete hersa kon ko Ousmane bun Affan. ko ɓuri gongude e ko wiyete hersa kon ɗum ko Ousmane bun Affan. ɓe maaki ko ɓuri wawde janngude alqur'ana kama unzila ba'da rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ko Ubay ibn Ka'bin. ko oɗo nelaɗo maaki Ubay, Allah wi immi yomi yetoma ya jannganan qur'an. o inni Allah sammani indahu, Allah wolilan ka makko ton. o inni wallahi Allah wolima ka makko ton. o inni yomi yetoma ya jannganan qur'an. o jangi ha o hewti fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. nelaɗo wulli ha gonɗi ɗin hewti ka waare maaki hasbuka hasbuka, accirni accirni. Ubay ibn Ka'ab, Allah no arkisonomo wawgol cangugol alquran. ko ɗum waɗi Allah no wiya nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki zayyinu alquran bi aswatikum, labinire nde alqur'anare hitoji mon ɗin, cuɗirende hitoji mon ɗin. kama yaqra'u al-akh anifan, masha Allah, qira'atuhu jayyid hafizahullah wa ra'ahu. Amin. ɓe maaki iqra'u al-qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyama shafi'an li ashabihi. jangende alqur'anare nde are ñande dalgal hinde daro nde tefana jangenoɓe nde ɓen, sikke wo ala kalamullah yanata, dalol Allah ngol yanata.
kala mo qur'ana tefanoyi par ce que qur'ana ko piiji ɗiɗi ko hujjatun laka aw alayka ko imma nde daro nde defandama walla nde wullito e dow ma kala noon yaaduɗo e qur'ana tribunal ñaayiɗo qur'ana gañomo kala mo qur'ana kadi dari defandangol mo Allah walla mo sabu alqur'an yalla wallo en ikhwani al-aizza ɓe maaki wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay ibn Ka'b wa afraduhum Zayd ibn Thabit ko ɓuri andude no sendirte ko mayɗo on acci kon ko Zayd ibn Thabit ilmul miras ɓe maaki wa a'lamuhum bil halali wal harami ko Mu'az ibn Jabalin ko ɓuri andude ko harmi e ko dagi ko Mu'az ibn Jabal ko oɗon e laaɗo makuno watba'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin am Mu'az jokkintir kala ko boni ko jokkunoɗa waɗa moƴƴere efasa bone wonnoɗo ɗon on jikkondira yimɓe ɓen wondira yimɓe e façon no labira e jikkuji labaɗi jon noon kanko Mu'az bun Jabal ɓe maaki wa a'lamuhum bil halali wal harami ko Mu'az ibn Jabalin ɓe maaki kamɓe rasul sallallahu alayhi wa sallam ala fine wattane haqqil wa inna li kulli ummatin aminan hino wodani kala mofte moɓe hooli kala génération kala jama kala famille kala groupe kala fedde no woodi moɓe suɓiɓe ni ko oɗo ɓe hooli wa inna amina hazihi l umma Abu Ubaydata ibnul Jarrah ko woni hoolaɗo men on e ɗeɗo mofte ko Abu Ubaydata ibnul Jarrah ɗum noon sifa ɗeɗo geɓe heɓataɗe si wona waɗɗo sifa ko ɓe waɗayno kon Allah moƴƴo e ma yoɓɓo ma ko yoɓnoɓe kon yo Allah yoɓu en ko ɓuri moƴƴude en joddi waɗa en joddi aljanna ñande go hiɗon andi Ali karramallahu wajha e Aboubacry ɓe fof ko ɓe esraɓe nelaɗo ɓe haldi ɓe fotti hande ma en hiroyoɗen nelaɗo qadima Aboubacrin Siddiq wa Ali ibn Abi Talibin ila hujrati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فقال علي لأبي بكر تقدم أنت فكن أول قارئ يقرأ الباب وألح عليه فقال أبو بكر تقدم أنت يا علي علي قال ما كنت لأتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس يوما ولا غربت على أحد أفضل من أبو بكر الصديق الله. أبو بكر قال ما كنت بالذي يتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه أعطيت خير النساء لخير الرجال الله. علي قال ما كنت أنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتمع الناس يوم القيامة يوم الحسرة والندامة ينادي مناد من قبل الحق يا أبا بكر ادخل أنت ومحبوبك الجنة أبو بكر قال ما كنت بالذي يتقدم أنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجيء يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة فينادي مناد يا محمد كان لك في الدنيا والد حسن وأخ حسن فأما الوالد الحسن فأبوك إبراهيم وأما الأخ الحسن فعلي بن أبي طالب علي قال أنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه لو وزن إيمان أبي بكر في كفة
وإيمان العالم في كفة لرجح إيمان أبو بكر. الله. أبو بكر قال أنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه إن عليا يجيء يوم القيامة ومعه زوجته وأولاده على مركب من مراكب البدن فيقول أهل القيامة أي نبي هذا؟ الله. فينادي منازٍ هذا حبيب الله علي بن أبي طالب. علي قال أنا لا أتقدم على رجل قال الله في حقه والذي جاء بصدقه وصدق به أولئك هم المتقون. الله. فنزل جبريل عليه السلام على الصادق الأمين وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك إن الملائكة ليسمعون ما يجري بين أبو بكر وعلي فكن ثالثهما فإن الله قد خصهما بالرحمة والرضوان وحسنهما بحسن الأدب والإسلام والإيمان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما كما ذكر له جبريل وقبل على وجه كل منهما وقال والذي نفس محمد بيده لو أن البحار أصبحت مدادا والأشجار أقلاما وأهل السماوات والأرض كتابا لأجزوا عن فضلكما وعن وصف أجركما. الله. إخواني الأعزاء لغانا دين كادو دينا si en liggaki woɓɓe goo kañum ligginoke tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Aboubacry Siddiq e Ali ibn Abi Talib inni hande may ngiwreɗe nelaɗo ɓe ari ha ɓe ɓatti ka dama ka bangal teddodirgol e ka moƴƴodirgol. Ali wi nela Aboubacry ko an feƴƴata hikkanoɗa e yeeso pour se en attike salminde hara ko an attu hawrde nelaɗo. Aboubacry wi o Ali feƴƴangen an. Ali wi mi wawata feƴƴude e yeeso ma on mo andanɗa hoorema mi nani nelaɗo no maka e maɗa nangue ngen gila ko nge fuɗi kala ko nge rewi dow mum ha nge mu tawi ko Aboubacry ɓurti ɗon teddugal mi wawata feƴƴude e yeeso ma. ma talati shamsu yawman wala gharabat ala ahadin afdala min Aboubacry Siddiq. mi wawata feƴƴude yeeso ma. on tuma Aboubacry wi a jarama mi wawata feƴƴude yeeso ma an Ali saabu mi nani nelaɗo no maka e maɗa mi ƴetti ɓurɗo moƴƴude rewɓe mi hokkima ɓurɗo moƴƴude ka worɓe ɗum ko an mi wawata feƴƴude yeeso ma. Ali wi a jarama an Aboubacry mi wawata feƴƴude yeeso ma par ce que mi nani nelaɗo no maka e maɗa si yimɓe ɓe moɓidirama ñande dargal yawmal hasrati wan nadama ñande perde e ninse perda mo gollano ninsa gollunoɗo ko hanno ɓeyda ko golluno ko e moƴƴireji ɗi sabu wama tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Allah wi ɗo on yoɓatake sna ko gollayno ɗon kon. joni noon mi wawata feƴƴude yeeso ma on mo andana hoorema nelaɗo mi nanino maka e maɗa ñande dargal yawmal hasrati wan nadama ewnoto min qibalil haqqi azza wa jalla immodde e bange gonga ko Allahu tabaraka wa taala ko an yo Aboubacrin immo naatida e giɗo ma on ka aljanna udkhul anta wa mahbubuka aljanna. mi wawata feƴƴude yeeso ma. Aboubacry wi a jarama an Ali mi wawata feƴƴude yeeso ma par ce que mi nani nelaɗo no maka e haqqe ma Aliyu o aroye ñande dargal himo waɗɗi min marakibil janna fa yunadi munadin ya Muhammad kana laka fi dunya walidun hasanun wa akhun hasanun fa amma alwalidu alhasan fa abuka Ibrahim wa amma al-akhu al-hasan fa Ali ibn Abi Talib. ewnotoɗo ewno ko
ko ayo muhammad fewndo wonnoɗa ka aduna hiɗa jogino ton babirawo moƴƴo e giɗo moƴƴo siɗɗo moƴƴo amma siko babirawo moƴƴo on ko babe ma ibrahima alayhi salam ɗum si allah wi'i wondema ko hani wi'ude koye ma jeeya ko ɓen jokkunoɓe ma e kañum e oɗo nelaɗo ko ɓen hani wiide ko ma kana ibrahima yahudiyun wala nasraniyun walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al mushrikina o jeeyaka toon fes inna awla nnas ko ɓuri hande yimɓen bi ibrahima lalladina tabauhu wa hadha nabi ka allah wi ko ɓuri handude e ibrahima wiye ko menen jeydi koye amen o jeeya ko ɓen jokkunoɓe mo e oɗo nelaɗo allahu akbar wa ma shahidna illa bima alimna wala yunabbiuka mislu khabirin allah wi yetta ko masifo anduɗo on de ko allah andi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun allah no andi ko noon o anda joni noon allah wi nelaɗo on mi nani nelaɗo no maka andey muhammad ewnago ewnoto an ali fewndo wonnoɗa ka aduna ɗamarno babirawo moƴƴo e siɗo moƴƴo giɗo moƴƴo siɗɗo woni ali babirawo ma moƴƴo on woni babe ma ibrahima giɗo ma siɗɗo ma moƴƴo woni ali ibn abi talib mi wata feƴƴude yeeso ma ali wi an aboubacry mi wata feƴƴude yeeso ma par ce que mi nani nelaɗo no maka e maɗa sinno hara a peesino golleji aboubacry ɗin e beɗo balance e golleji tagore nden fof e beɗo balance ko golleji aboubacry ɗin liɓata Allah law wusina imanu aboubacry iman makko on wa imanul alami fi kafa la raja iman aboubacry gonɗinal aboubacry ngal peesata gonɗinal tagore nde fof mi wata feƴƴude yeeso ma aboubacry wi mi wata feƴƴude yeeso ma an ali par ce que mi nani nelaɗo no maka e maɗa wondema ali o are ñande dargal no wondi e makko sonnajo makko on e ɓiɓɓe makko ɓen hiɓe waɗɗi ala marakebil budni ko fayɗi hettiɗi waɗeteriji aljanna yimɓe dengal ɓen hakken koɓe hawtoɓe ina ko annabajo hombo woni arde ni finatugol ko aljanna ko annabajo hombo ni annaba ɓen ewnago ewno ko aliyu giɗo allah on woni arde natugol ko aljanna ali wi an aboubacry mi wawata feƴƴude yeeso ma ammo allah wi'i walladi jaa bisidiki wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun par ce que an allah wi mi wondiri on adduɗo gonga e gonguinɗo gonga on ko ɓen no woni hulɓe allah ɓen adduɗo gonga on ko mouhammad gonguinɗo gonga on ko aboubacry nde nelaɗo wonno e yetade yimɓe ɓen allah no neliɓe ɓe inna wona gonga ammo andanɗa hoorema ɓe meeɗa andude ma taw ko hon ɗum e teddugal marɗa an wiyaɗo allah no nelma ɗum ɗon yonali ha ñande nelaɗo wi noon awa hande noon mi yahi ka asaman mi ƴettoyi julde mi rewtaw baytul maqdis mi wi ɗon mi yehi ɓeni he awa ɗo noon feƴƴidi joni ko hay gonɗinɗo mo on sinani ɗum ɗo o wiya ina gonga ɓe dogi kisanka aboubacry ɗeni arnana ko mouhammadou wolta kon hay an sa nani ɗum ɗo a holtako o inni si ko kanko wooli tun haare ko gonga tawi tun ko kanko wooli kala ko wawi wonde haare ko gonga allah wiye subhanalladi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharam ila almasjidi al aqsa alladi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina allah wi'i laaɓal woodani on ƴettuɗo jiyaɗuma kon ka masjidi al haram naɓi mo ka baytul maqdis woni al isra al miraj on ƴettugol moɗon naɓa ka asaman sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa is yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaga al basar wa ma taga o yeeha o yi joni noon nelaɗo sifani aboubacry ko noon tigui woniri mi jaaɓi ko gonga allah wi gasi min kadi mi hokkima on kado ɗo wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun mi wondiri on adduɗo gonga on e gonguinɗo gonga on ko ɓen ɗo woni holɓe allah ɓen on tampon ɗon e on signature ɗon mo allah waɗanimo iwata ha ila qiyami saa mi wata feƴƴude yeeso ma jibril tawi ɗo ɓeɗo ɗiɗo si ɓe woni ɗo hay goto mabɓe jaɓata hikkade yeeso saabu teddingol ɗimmo mum on saabu hollugol ɗimmo mum on
no ɓuri ɗum par ce que sa yaadi e neɗɗo si a faala hettude teddungal timmulngal wondungal e du'a e barki ko a teddimo wonduɗa o andi si tawi an ɗa ƴoƴi wata jaɓu sendude tawiɗa faala tun geɓede ko yeɗɗi kon accu woɓɓe so senda ɓe yeɗama kono si an a sendi hay sa fonni woɓɓe no toon wiya ya ɓurnani hoorema joni noon haray neɗɗo yo andu koko o heɓi kon ko wiyete teddungal e moƴƴugol konguɗi ɗi yimɓe ɓe yaltinta fewtinama ɗin ko ɗum ɓuuri moƴƴude wona ko ñamuɗa kon wona ko suuɗuɗa kon wona ko rereruɗa kon joni noon ko yen faamu qur'ana no wi en ko yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa ko ɓe ɓurna ɗimmo e maɓɓe e dow maɓɓe haysi ɓe mari hen haaju sa waɗani ɗum ɗum ɗimmoma inchalrahman haray a heeɓi teddungal par ce que go'o o woolay e ma ko moƴƴi ɗiɗi so nani goɗɗo no woola e ma ko moƴƴa o defandete ɓawma naam haray ɗen ɗaɓɓude darorde bi isnillah nde ɗum ɗo wonno jibril alayhi salam jippi ka nder galle en arta e nongo joni inchallah eyyi mi andi inchalrahman jibril alayhi salam o jippi ka nder galle ɓawo o jippike ka nder galle o wi ko ayyo muhammad allah hino salminama woyo mi yetoma malaika ɓe no heɗiti hakkude moƴƴuɓe ɗiɗo aboubacry ali wa yasma'una ma yajri baynahuma fa ɓum salisahuma immo kisan wona tataɓo maɓɓe inchalrahman joni en arta e mum assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah barakatuh aywana musidɓe haray kono min yewtirno on toon ɗo nane sariya heddiga seeɗa en hettite ɓawo ɗon jonne cheikh on ceernoɓe ɓen kañum kadi ɓe weeɓitane en ko yowiti qur'anul karim idan cheikh haray addane en kañum kadi neldari ko nelduɗon Jama TV inchallah aywana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا
انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. الله 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 musidɓe aray ko ene woni ko nenede Abdoullahi Matrud musidɓe ɗe wawi yinnude الشيخ على قيد الحياة والله ما زال الشيخ على قيد الحياة ما زال الشيخ على قيد الحياة على كل مسبة ويجتني إن ده دو نلدار نندنته دم إذا ليرتونو يدونو يبي جوكان إندو كنت نتون خلنا يبي حادوني والله ميكونو ko waktu wonde ngayni to de haray musidɓe julɓe en jonne usaɓe en embere minitaji joyi ɓe wawa en hombande yewtere nden ɓawa ɗon kañum kadi e jonditeɓe hiɓe mari neldari heddiɗi wotiri inchallah wo tabaraka wa taala daren no ombiren jonde nden haray musidɓe hiɓe kontina nden ewanam haray tigiti on en weltanike cheikh aboubacry wa jasahullahu khayr aywanam o sakkitoriɗo wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim wallahi wallahu zul fadlil azim Allah inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam haray ndeɗo alqur'anare ko nde teddunde kala joggoɗo nde o tedda haray insha arrahman e programme men on nde jibril alayhi salam arno wi inelaɗo allah hayno salminama wi'i yomi yeetoma malaika ɓen dey hiɓe jentodi seydina aboubacry kañuma ali koɓe woni e waccidirde kon eko ɓoni e mantodirde kon immo yaha tawaɓe ɗo wona tataɓo maɓɓe nelaɗo tawoyiɓe kaɓe dari ɗon ka yaasi tawi comme no jibril wi'iri ɓe noon ɓe ɓuucimo kala e maɓɓe ka yeeso ɓe naatide maɓɓe ɓe inni mi wondiri on mo fittando andu woni e jungo mum tawi no hara maaje ɗen fopp wontino ndaha leɗɗe ɗen fof wontino karambi yimɓe asamanu e leydi woni windoɓe ɓe ronkayno gaynugol ɓuure mum onon ɗiɗo joni noon inchalrahman ɓay ko minti joyi mi heddori mi résima e nder o minti joyi ɗo kala ko wawi heƴude ɗo rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam qala hubbiba ilayya min duniyakum thalatha atibu والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال أبو بكر صدقت يا رسول الله وحبب إلي من الدنيا ثلاثة النظر إلى وجه رسول الله وإنفاق مالي على رسول الله وأن يكون ابنتي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر صدقت يا عمر صدقت يا أبو بكر حبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوب الخليق فقال عثمان صدقت يا عمر حبب إلي من الدنيا ثلاث إشباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن فقال علي صدقت يا عثمان حبب إلي من الدنيا ثلاث الخدمة للضيف والصوم في السيف والضرب بالسيف الله فنزل جبريل عليه السلام فقال العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك أن تسألني أما أحب إن كنت من أهل الدنيا فقال ما تحب إن كنت من أهل الدنيا فقال إرشاد الضالين ومؤانسة الغرباء القانتين ومؤاونة أهل العيال المؤيرين ما شاء الله ويحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاعة والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة نلالو صلى الله عليه وسلم بجودو دي صحابة بماكي
miɗo yiɗina ka adna mon ɗo piiji tati urna teeri sabu nelaɗo no andirano si ɓe arayno e nokku urgol ngol ara yimɓe anda ko nelaɗo on e arde hakken ko nelaɗo yiɗno urnago miɗo yiɗina kadi yurmegol ɓe sonnaɓe ɓe Allah resini en Allah tabaraka wa taala waɗi sonnaɓe ɓen ko e ley yamiroje worɓe ɓen ɓe yahata miɗo yiɗina ɓe yiɗugol ɓe e yurmegol ɓe kono noon ko ɓuttintalam ɓernde nden kon ko julde nden sabu nelaɗo no makayno Bilal arihna bisalat fowtinir en julde noddi juulen tun Aboubacry nelaɗo o maaki gonga min kala yiɗna ka adna ɗo piiji tati darugol onon nelaɗo kala ko mi woni ara mi ittata guittange mo miɗo yiɗna ɗum miɗo yiɗi kadi ƴettugol jawdi anni fof mi finance on onon nelaɗo miɗo yiɗi kadi ƴettugol ɓiɗɗo an debbo mi resinama hara ko an woni jon suudu makko jon galle makko hara ko o jon suudu ma te ɗiɗo fof Aboubacry waɗiɗi eɗen andi de nelaɗo makonomo kala yaw addoya ko wallitore kadina ko ndeññande Oumar wino hande noon Aboubacry ɓuratalam o yehi o waɗi jawdi makko ndi pecce ɗiɗi o addi feccere o acci toon feccere ɓay o addi nelaɗo mako ko adduɗa ko nde ɗuuɗi Oumar ɗum ɗo fof o nelaɗo ko feccere mi addi ndeyano toon hande ñande mo tañƴini hande Aboubacry ɓuratamo Aboubacry yehi rondi ko woni ka galle kon fof adde acca alay fus nelaɗo mako Aboubacry honɗum accanɗa ɓe guure ma nden onni ko Allah e nelaɗo mi accini ɓe toon Allah e nelaɗo ko gila nden ñande Oumar wi gila hande min e makko men mi essayata ɓurodirgol e makko joni noon oɗo wi min kala yiɗi ɗiɗo tati tun Ousmane wi a haali gonga Oumar wi a haali gonga Aboubacry min kala yiɗi al amru bil ma'ruf yamirgol ko moƴƴi wan nahyu anil munkar e haɗugol ko boni al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wa sawbul khaliq yani a sawbul bali miɗo yiɗi min kadi yamirgol ko moƴƴi e haɗugol ko boni e ɓornagol coñci jippiɗi valeur tun Ali wi Ousmane wi haali gonga Oumar min kala yiɗi kadna ɗo piiji tati isba'ul ji'an ñammingol yimɓe welaɓe ha ɓe haara wa kiswatul uryani e holtingol holɓe wa tilawatul qur'ani e janngugol qur'an min kala yiɗi ɗum ɗon nde o haalno ɗum ɗon tun Ali wi a haali gonga min kala yiɗi kadna ɗo piiji tati ligganagol koɗo arɗo ha o welto e horugol fewndo ka nangue wuli to mbere ceeɗu mi hoora e hon ɗum e ƴettugol kaafa an kam mi fertora leggal dande kala saliɗo Allah e nelaɗo min kala yiɗi alkhidmatu liddayfi wa sawmu fi sayfi wa darbu bi sayfi min kala yiɗi ɗum saabu kala bandiru ndu tawata hari hindu gerda fi mayru ko aliɓe boldireno e mayru nduya bandiru wiyetendo Amadou Boun Amri Wuddi ndun ɗon ko ronkodirano ndu nde Aliou warno ndu hakken ko Aliou manti ari wi hande mi wari bandir ndu onni a wari gorko ayi ɓuli o inna a waɗi kellere onni a wari gorko ɗum Aliou seytini seeɗa donc inchallah yo Allah fawen jaam Jibril jippi kisan wi'i Allah hino salminama Muhammad lamma sami'a maqalatikum wa ya'muruka an tas'alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunya Allah wi yo mi yetoma ya landolam min Jibril ko honɗum mi yiɗi min kadi ara ko yimɓe aduna mi jeyano nelaɗo maki ma za tuhibbu in kunta min ahli dunya ko honɗum an kadi yiɗnoɗa siko yimɓe aduna jeyanoɗa o inni hare min kadi ko irshadu dalin fewnugol majjuɗo e lawol hiɗoma faala arde nokku kono anda mi holla mo lawol ngol wa mu'anasatul ghuraba alqanitina ittugol kadi wula itta sawtende tungarankojo jippiɗo e nokku ha o wowta nokku ha o wawa nokku ha o anda nokku wa mu'awanatu ahlul iyali almu'irin e wallitagol jooma ɓe nguure ɓeynuɗo ɓe nguure ɗuɗunde te moyen ɗuuɗa ɓe faggitora ko laaɓi ko dagi onni Allah noon no yiɗi e tagore makko nden piiji tati baslul istita'a ɗoftora Allah no hanirɗamo ɗoftade noon tigi tigi anda ko a jiyaɗo ko kanko woni jomiraɗo on an ko a rewo kanko nder weteɗo on waɗa ɗum ha timma emo yiɗi kadi wal buka
inda nadama wulla boneji ma ninsa ko wannoɗa kon ruttitoɗa. Allah wi ya ayyuha alladina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuhan, tuube tubugol laaɓugol. wa sabru indal faqa, kañumma e muññagol ko Allah yeɗuma kon anda ko ɗum ɗo woni geɓal magal haɗa ka Allah haɗimma ɗon. sa waɗi ɗum ɗo inchalrahman haray a wonay e jaam mo Allah faala e jiyaɗo makko on wuuro on ma yaha e jaam tawa ya ko moƴƴere molanade habbima. weddi walla gasi masha Allah. inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. reno musidɓe ko ene woni ko heɗodi yewtere nden, yewtere labande wonde yiilade e oɗo bani adama jikku moƴƴo. mais kono en artay e ɗum ɗon joni ɓawde jondude en Cheikh Aboubacry ɓe weɓitani en neldare maɓɓe sakkitini ndin. ɓawo ɗon en artay joni e duwanogol karamokoɓe ɓen e artitugol e muɗum inchallahu tabaraka wa taala. haray nam Cheikh. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم فلا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. idan haray musidɓe julɓe o yii ko gandal e faamu Jama TV woni ko addani on oɗo welo welo. idan noon en jarni ceernoɓe ɓen Cheikh Aboubacry ko won noon kañum kadi en weltanike Oustaz Chérif ɓe addani en yewtere labande. haray allahu tabaraka wa taala yo hebbinan en sifa ɓeɗo mawɓe e sifa ɓeɗo sukaɓe. yo allahu tabaraka wa taala junnu balɗe maɓɓe ɗen yo allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi. haray musidɓe ustade ɓe yewti en ko yowiti e jikku moƴƴungu. kala bani adama no duwa sifitorade jikku moƴƴungu.
ɗen gandi annabajo on alayhi salatu wassalam ma kanno sahabaɓe wondanedema ala wa inna fil jasadi mudghatun idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalbu. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki hino e bani adama on huyre nde andantedema huyre nden si nde moƴƴi oɗo bani adama on fof moƴƴi, si nde huyre bani adama boni hare foppu makko boni. nelaɗo maki ko ɗum woni ɓernde nden. neɗɗo si ɓernde ma nden boni haray fof boni, kono si ɓernde ma nden moƴƴi, si jikku ma ngu moƴƴi fof moƴƴi. ko ɗum allahu tabaraka wa taala ɓe yewti en ɗo ko ɗum allahu mantiri annabajo on woni wa innaka la ala khulqin azim. allahu jalla wala inni ayyo muhammad daru ko allahu azza wa jalla tagi nelaɗo on, ko allahu azza wa jalla ɓuri andude fi annabajo kono ɗum e ɗum mum yonali tawi ko ma allahu tabaraka wa taala wowlita gollal ngal o waɗi e dow nelaɗo on, gollal ngal o waɗi nelaɗo no sifitori allahu inni wa innaka no ande muhammad la ala khulqin azim, hiɗa e dow jikku mawnugu. idan musidɓe julɓe, goto kala no duwa moƴƴude jikku sifitoro e kala none. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wo ana khayrukum wondanedema khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. wondanedema ɓurɗo moƴƴude kon ɓurɗo moƴƴade jikku labaɗu e ɓeygure moɗon nden ko min non nelaɗo on ɓuri on jikku moƴƴugu waɗi ko min ɓuri on moƴƴade e ɓeygure anden. musidɗo julɗo, ɓe yewti en do hadith kañum kadi wo wondanedema ala hay e hunde woni ma shay'un athqalu min khulqin hasan. wondanedema ala ko ɓuri teddata e beɗo balance on e bani adama on ñalande darangal ala ko ɓurta ɗum ɗon teddude ha hewti jikku honɗum moƴƴugo. musidɗo, goto kala e meɗen no duwa jikkinorde jikku moƴƴo, ɓe o gollidata ɓen, ɓe o nabidata ɓen, ɓe o yaadata ɓen, ɓe o hoddi ɓen. ɓeɗo fof ko waɗinane ɓe yewti e yewtere nden woni goɗɗo no duwa accude ko wowle hara ko moƴƴi e golle ko o golli tawa no moƴƴi. ko ɗum so o yakkaramo kojo yuɓɓi gimɗi o inni wo wondanedema fa dhikrul insani umru thani. ɓawo nde o inni daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqun wa thawani. fa dhikrul insani honno ko umrun thani. wondanedema bani adama on ko wowlitete e makko jikku moƴƴu ko gurna ɗimmonon e makko. goto kala e meɗen no duwa sifitorde jikku moƴƴo. kala mo nabidata, kala mo gollidata, kala mo waddata iɗi fof eto kanko o dowma hakke mum kono wona an woni ko joganimo. musidɗo julɗo, wata rondo haqqeji yimɓe ɓin naɓara ɗum ɗon laakara haɓɓitoɗa nadda e ɗum ɗon aljanna tawa ɗum ɗon gollaka ton. ko wallitoto ma ɗum ɗo fof hara a naɓorali haqqeji ko ya wonu neɗɗo jippinde hoore mum, neɗɗo mo andantedema hulay haqqe e kala mo woni e nabidude. ko ɓeygo makko mo huli hakke e makko, ko ɓiɗɗo makko mo huli hakke e makko, ko patron makko mo huli haqqe e makko, ko on ɗon ko kanko woni e gollande, ko kurkadu makko mo huli hakke makko. e kala bani adam mo woni e gollodirde kanko ko yo eto inna min mi jogonta ko hakke, ko kanko woni ko jogontola. ko waɗi musidɓe julɓe, ndaren nelaɗo alayhi salatu wassalam no ɓe moƴƴirno jikku. ha anas ibnu malikin ɓe wolani en ɗum o gollani annabajo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi 10 o wi ha hande nelaɗon wi alilan ko sabu honɗum anas waɗanɗa ngal gollal, ko fi honɗum kañ kadi anas a waɗali ngal gollal. anas inni ñande goo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama ɓe imminanno yomi yahu e haaju maɓɓe. mi ari ha ka laawol mi tongi ɗon mi yi paykoye ndar tum payku wo mi dardi e paykoye koye miɗo fija. wo annabajon sallllahu alayhi wa sallam ɓe ari hiɓe tawilan ɗon, ɓe tawile mi neeɓi ɓe jokkitinmi ɓay ɓe hewti ɓe inni anas yawtinnata neeɓu. subhanallah, waɗi ɗum ɗon e hoore maɗa. si tawi ko an wanno haaju ma e payku, musidɗo ala ko ɓuri moƴƴude e bani adama nde o heɓata jikku moƴƴo hakkunde makko e baaben makko, hakkunde makko e nene makko, hakkunde makko e karamako makko. o jikkino jikku moƴƴo weldiɓe makko ɓen, o jikkino e maɓɓe
jikku moƴƴo musidɗo julɗo ko ɗum ɗo tun ndaaru Omar radiyallahu anhu ma ndara taw annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ko honno ɓe jikkinorno e ɓeɗo sonnaɓe maɓɓe. wallahi ndaaru nde yumma min Khadija ɓe feƴƴini nelaɗo on alayhi salatu wassalam e jikku maɓɓe moƴƴo. ɓe wondi e yumma min Aisha e tumbere laawol. yumma min Aisha tawi ɓe iwri nokkugo kamɓe annabajo maki kan yo Aisha habbolan ɗo mi yiide o yummirawo ɗo. nelaɗo on yehi sera ɓe yiide e yummirawo hiɓe yewta. si ɓe yewti seeɗa nelaɗo no moosa hiɓe welto. yumma min Aisha no ndaara tun hino ndaara ɓayi nelaɗo gayni e yewtudude e o yummirawo. ɓayi ɓe arti yumma min Aisha inni eni nelaɗo ko honɗum wonno ɗon yewtude e o yummirawo. nelaɗo maaki kunna natadakkar ayyamal Khadija, hadi meɗen yewtude ñalɗe gurdal Khadija. ndaaru nelaɗo on fure on waliɗo maayi on hiɓe yewtude ɓural on e yummirawo weldijo on ɗon. ɓawo ɗon nelaɗo hino welto yumma min Aisha ɓe hiri ɓe inni ene ya rasulallah ama laka gayra Khadija. ene nelaɗo on ala si wona Khadija. ɓe maki laqad abdalaka llahu hayran minha. nelaɗo allahu lontinani on ko ɓuri moƴƴude Khadija. ɓe maki wallahi ma abdalani llahu hayran min Khadija. wallahi allahu azza wa jalla lontinanare lan ko ɓuri Khadija. ndaaru jikku moƴƴo ndaaru ɓe hino andita ko ɓe feggino ɓe maki wo wonnedam ayi Khadija o wallanno sanga nde andantede mo lan tampi. o sanga nde yimɓe ɓen fof yeddinmi ko atilan gonɗinde o bakilan o jondinmi jawde makko. ndaaru jikku nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. yumma min Aisha maki wo nelaɗo seytini o ha mi yi'i yeeso nelaɗo ngon no niɓɓitude sabu seytingol. mi inni nelaɗo yaafa nelan. nelaɗo maki wallahi an yo Aisha mi yafantakoma fondanede ma a tubanali a toranaki Khadija. yo Allah on yafano Khadija. Allahu akbar. yumma min Aisha maki wo mi fonti juuɗe wo mi tori ko juuti. yo Allah on yurmi Khadija. yo Allah on yaafa Khadija. wo ko mi jokki ɗo mi gaynali mi tawi yeeso nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hentike nelaɗo weltike. ɓawo ɗon nelaɗo maki mi yafanikema wo yumma min Aisha maki ebi nde ñande mi hirali Khadija tami hiritata Khadija fondanede mo lan wuuri. idan musidɓe julɓe en weltanike ɓe jarniɓe hare tawde waktu on yehi noon sah lannino nane kono miɗno tun yen artu wallahi ko yewtere kala mo heɗaki nde yewtere hiɗen torimo nde o yahta ko passe amen Facebook walla ko YouTube o heɗito yewtere nden ɗimmum ko waɗi ɓe yewtiɗo yewtere ko bani adama on duwa sifitorde e jikku labaɗo. idan usadi ko konngol honɗi wonɗon e sakkitorde raɓɓiɗude inchallah. machallahu haray miɗo toro umma islamiya on yo en jango sabu yimɓe ɗiɗo oɗo ko yahowo jentoyo bayana o tultata jentoyagol bayana e nder 10 ans mo yewde jentoyo bayana. oɗa ko yahayɗo jangoya o tultata jangoygol si 10 ans on timmi toujours 10 ans artayɗi ɗon ɗin jentoytonoɗo bayana on o yaha o jentoyo wonnoɗo e jangoyɗo on. toujours kanko ko jentotoɗo tun. yaynoɗo janga on o wonta e joni e place yewtaynoɓe ɓen jentoytonoɗo bayano wontamo jentade. awa koyo en jango anditen Allahu tabaraka wa taala no wi'i wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. ete e kala famille e kala jama jangen hara en jangin kinaki tinnoɗen janginen kadi sukaɓeɓen janginen fayɓe men ɓen ko ɗum ɗo woni ko nafata en kon. non hare ɗen toro jama on fop ɗen wi'a Allahu tabaraka wa ta'ala nemiɗo e kaɗo dina islam yo o wurno en e makka yo waru en e makka. haray kala ko tawata e nder yewtere ko yewta ɗo kon hawrodiri e sawaba haray faminallah. kala ko tawata hawri e faljere haray ɗum ɗon wona ko fandana Allah subhanahu wa ta'ala yafanolan yafano on. haray en toriki Allahu tabaraka wa ta'ala okkugol en battane moƴƴe okkugol en battane moƴƴe comme no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makirayno noon allahumma rabba jibraila wa mikaila wa israfila
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس وخلقت علينا خلة الإسلام خير لباس ولك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة نعم مريم weltanama hare cheikh ko on wonno sakkitorde e konngol rabɓe ɗuɗi minen noon fenɗo ko fof wolama dal on woli hof hare miɗon weltore mi weltore on kadi inchallah e wowlugol jeunesse on fof yo yew janngogol way jandere na ko okkete ɗum il faut on tigui tampa seeɗa inchallah way sha'an wo ta'allam fa laysa al mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kama huwa jahilun won yew janggen ɓay goto jibinaka ara hara ko jannguɗo te jannguɗo ko re mo janga bokkata hayno mi heɓiri gon ko assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh idal musidɓe julɓe on weltanama on duwanama e nokku kala ko joɗorɗon hare men nodditi on yontere hande oɗo nokku meɗen waɗaɗo barki e leere men wownenen Jama TV émission moɗon on gandal e faamu kala wo ko yiwɗon ɗo feƴƴiɗo tawi ko noon duwa yarude no iwra Allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗon yehiga tawi faljere woni e muɗum meɗen yaafini ko tawde bani adama timma aqulu ma tasma'un min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. اسم بين الأسماء